hatu pila man mudur, pila man ngay. Makan ikasnong kabala Kyrteng U Jisu Khrist. Mentala Wanrah ya kabil ba amna asyuk menyalap ya Kyrteng U. Ba na kabil kalong an ki pat Kristan apa Israel kini mla asyuk menyalap ya Kyrteng U Jisu. Kini kalong kum kabil balon ra yang do batau an da Moshe Kafni ba Yakov Asher ki balong kinong mikmat jaka United Torah Judaism. Kabalong ka parti ki betrelang ba kasakar Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kat kom kini kabel ong bal khang persya i gejai nyaman penkala cikipet kenyam hapo Israel. Nei ki babon ki ong bakani ka de ka jing temu ban khang persya ya kenyam Kristan ban penkala nyam hapo ri Israel. Kabang jitip baro ka dikari kabadon kanang ba Jerusalem nani kasnang Bethlehem bala Kyrteng U Jisu Khrist. Ka jing khang persya kalong manyalak nama ki jing tho ki email na kinu-kinu ki jing kran simat ru. Henry ki kuwar ki ong ba Prime Minister Benjamin Netanyahu unyile persya manamay lahat ya kanika bil bakan nongkom kaan. Kikubor ki ong bala kanika bil kalong an kindu-kindu ki bilap nakamta ka Kyrteng jong kanyam nani ka Kyrteng jong Jisu Khrist kin syak set patok kombasisnam kataya ki ba khaprasnam seneng kat ba ki ba hapok khaprasnam pat kin syak set arsnam. Kila patai ko bor kaleng ka patai ki ong bakanika bil kalong ka jing khen bi an banyalap ya kanyam Kristan ba khamtam e banyalap ya ka Kyrteng jong Jisu Khrist. Hari Israel lah kabang itip baro kadikari hakabagatan kanang ba Jerusalem katan ke Bethlehem hakabala Kyrteng U Jisu Khrist men arajas nem mensua.